Nagapor sekapor laju seki bagi senong gibaran hagi thain kapot. Kisah adin bagi kampen roy laban nong bagi duna habai nujor bagi senong gibaran hapadeng jong jela la gede hagi senong nong kendong negi senong sor. Haka jinglej IT jong UMLA ke mahti constituency ya ke kali kit nong pang lanega ambulans syagi thain kapot kebadang hap hapok ke mahti constituency ya ke senjuk girang ba senong border area right nong tung. Kalau perlong ya kipai ba kathan ban sungo komen ban yelum krui hamadan ilekai jong senong sabuda na kabenta kete jing IT ya ke kelikit nong pang syaki nong yelam jong kathan kapot la ban kedau khendian bahadin san pulai telik snem jong ke jingyo ya ke jela ke bapura om syam ladan wat tanggawai ru ke kelikit nong pang kaban yo padon kam dagi pai ba kathan mauhati constituency kaban hagi than kapot kabak kentup ya ki khat pra telik senong ki bahap hapo garai nong tung. Nalor ke jing bom biang jong gisurong yat kali ke jaka ajing sumaru ke kham jengai na kene ke senong ya kene ke kali kit nong pang la ai sungu bahado menteri rang ba ke jela ukon rat kongkal sangma sikipat ba ke thain kaput harat nong tung hari boy district ha ke jingilang ke bela penlong na ke bentaban IT ya ke kali kit nong pang sya ka senjuk ki rang ba senong border area right nong tung lai don lang na du ba Black Star sotun ubri charaman ke senjuk rengkat ki nong ngilam senong nagi khat para teligi senong hagti ke thain kapon hag bawa Charles Marngar kumu MLA ke thain ulalej ban IT ye ke kali kit nong pang kabla longru haga jingidon lang jong Dr. E Talang kabadi Dr. in charge hamalas nai PhD lembat kiwai way and live MLA jongi in nya ya kali kum kadak ban pli kani ke ambulans mo Taya thakti barakhai Mangi kumki langsung senang dengan ke dom thakti barakhai Yalah, ong yalam ni kita kami itu kamera CM terus ngimo. Semam dap ke kamera jong CM. Ong CM ani sibun do baca ong ngiwan sibun namar pa kijing dawaru kidon sibun. Ingila pensengong dengan sukemen bah terus ngim de bekeren tong baca. Nga de tang nong yalam kinong keren ke terus ngi kide ki rang ba snong kide ki senjuk rang ba snong. Ikan mang ubah James Paul di way boong sar ngidon kam ke ambulans di mana rumah Mbak James Paul nang tanah kaliang presiden sekretari ngilapan krek vice president rumah kalian naik beli dan niba si mas penting ngilapan krek ke memorandum how chief minister away ke ambulans dan iso kemen ngilayo pada kesengi kebaar usurok nama lo senai hakok jatalong hakabaka file mentah kaladon hapok sekretariat setang benginyo ini surok artili ki surok ki chief minister ulakular natharang hakli muang irang ba snong kli muang menai keliangai ong ba chas lat kenama ong alati kena dabawai pat usurok nak hendu so sabuda pengilaya sysyad menta ngawan menen tu tang benye urgencar tingsya ngila hari clear mula menekani kon poslap alatliu biang dia hapok jong ni upanai telang ala ong menangi krem ba job len ngewan halati pa la kumno ten level no penbahan no mulmala tong supon ye mentapor telang dia hapede usurok rong onsawan is dokumen ban itu IP pa kumbolong mentahi ki babon ba ki surok apok konsensi kebangi ngelayo bat syen ngin sebut monong rem yo surok uba sispa andre pogror tengka nasri dan syamsiang ki surok ki babon dokumen ban itu IP Baka blok hamau hati mentau video lawan join nilayo ke sanction ke basau kror arpo arlak bat kiwei ki surok ngi songo sibon ban ai ku bele you chief minister jongi bela ai gini ke ambulans hakani ke sngi tisbet bar khot yang lang ini chan ke ambulans ngin ya ong lang yo CM ku bele sibon chief minister nang bayo pa ka tu video tapi biang ong maringi hapen pau ke jing songo ya ke bala le bahaingi nang ba kinang pe susu yangi di ke ega bang kuat ban keren kini ke por kendiam muta bade kini ke ambulans di doktor ila ong ngasa ngi don kam go ke ambulans hapo PSC long ne em ban bu no da kani hapo PSC ila kerpat yang amo doktor
Namar balai kambiang ke ambulans ting lo ongi doktor ngapa siau mana doktor ini ke ambulans kan don be hangni habota kan pej kesenjuk girang basnong kan syakri ya kisnong hangni habodar pat kamkut tanggata hinggai lada ke hospital PHC doktor idon kam kin sat dia trailang ringkat kesenjuk girang basnong doktor wat kuslai kini ke ambulans kan satrai kan syakri tang nam ta kisnong hangni hinggai ya kijindon kam jong ke PHC nalor ke ambulans jong ke Senong Molos Nai nalor ke ambulans jong ke PHC ke pemdayat bahasuk ngit balang baga di ke ambulans ngit sayo pan syakri ya ki para nong senong ki pang ki sistem kamtam ke belakren mene na ke benta ki long kini ki ba armen ki bangi dei ban kit ban lej ban khakun sha hospital dengan ngit skam ke di ambulans kan ai ke jing syakri ngatrai ke di ke sing ke benengkong imat habodar dengan makelap hiya ambulans dene Dari Maderma, di kesin ke menengkong, langsung ke mana tu kata-kata, mengayu ban IEP, lembaga jingerap bejong chief minister, pat ke sumar bahaya ka, penyat bahaya ka, bu bahas sumar bahas bu bahas kinongnya ke ambulans ki bebiang, mendai kinongnya ki bebuat, betang lang, hapet ki beri bebiang, ki bedon ke mensim men syakri, ki bala ban ai ki jing syakri men menyong. Hakapang kat ke mendon yong, si beje arbeje haban ki. Nyaban pej ubri ubadan kemesim ban syakri ban trai banyak ikani ke ambulans uban sumar bahai ikani ke ambulans namar ban maintenance ikani ke ambulans kam de kam ke besuk di pihak ban sim ke jinggit kle nakaliang juk isenjuk hakini ki kinjat benai ringkat bat isa nilet pli ya ka ambulans hapok kli umstem hendrai shanhi nila yo biang hanne mo ya kini ke ambulans ti na sukumen ban ong ba ni dan shisha kita kinong nikmat ibadan kata kasap kapong mo ban bi syakman ban ra ikini ki development kadai ka jingnan jing start jing pihi upai ba yan no ban jiet mo mong kan ye MLA sa hendrai na tu kirang ba snong jing pi takada ka jing itli jing pi kum ne ka itanat ba but kum ba ong iba so tin men ne mo nang lai kersyan yang ni syakman bat nang le shushu ya kita kikam bakin yo le kita kikam ki babaha mo le si ke development kan kut tang hang ni hande ki nang wan shushu kini ki development ki baper mo ki minta niyo e kan ki ambulance le si na dang hindon ni kini ki nungkit kan ki ba shampang mo le si kan pui sha kawi pat kisnong namar ba ong ra ba ka sabuda kalong special hande para khoi kisnong ki long special mo hendrai da ka bor jong kini ki nong mi khmat jong ni pade niyo kelai ndai tang ka sabuda lani tang ki ka kim stem ka bapan ki pun dah ki bapan ki pan stem ya ka skol ki pan stem ya kini ki benta mo ki benta juga development ko snong hendrai kapayo no pat kanika kim stem baka sabuda mo tika kerumen makan di jingyo ya kanika ambulans kan ai shisha ya kata ka jing syakri ka bapura mo ontang ya kanika snong sabuda hendrai ya baru kanika circle jong ka maulas nai mo namar baru sikata nidam betang kanika ambulans hapo terso bat hapo maulas nai PC bat kawai jong ka snong maulas nai hendai da ka jing don jong kanika ambulans ka bangidang yo menta mo lamba isa MLA ibala nikmat sa usian ting yo hapo sistem ban hani hapo sabuda tika kermen ba nanti sakmat long nim yo sisya ya kata ka jing syakri ka bapura mo ni ha ka porba lesi dua ka ambulance ni nim yo kontak ni ka 108 lesi ni laban call ni kini ki ambulance jong pi ni laban tie up dia kini ki kali ki jong pi mo ti hakabaya de bat ka kot ka khia ma bon kilong kemi ki ot ba kim dan kali kim yo pisa ma ban lek Kasha hospital lani mong ratang kilong kini kino ki papang ki basitom do mo da ki bot da kawai pat kali ka kali private karembha hendrai da ka pakiyo ya kani ka ambulance kila ano ban khatang ka umpunyang ro lani kila ban pendan kam ya ka VHC fund mo ngam tap hakani ka snong sabuda ka dan DM ka VHC team hendrai lada kam dan kani ka VHC fund ro kila ban tho shani ni padin kila ban forward sa problem nomor ba kani ka VHC fund padi ka ai 16,000 penka sa kani ka VHC member iban penya hapo snong hapo thama lesi kani ka fund kila ban yarap yaki badok batoy mo kibam dan pisa lesi hakajing dan kam long kabalong urgent kim dan pisa mo kila ban apro
approach menunjuk kian ya kini ki BC team members mo titilakan yarap ni nabatakan ni ka by yang jungki ki kernen ba kan syakri hakata kurukom mo ki na kerpa bertenturu ya kini ki long kebi ki ba arnet bakin long ki bakroy banwan kana sebuah hospital mo nama pa kumpanga ongkat banang ya gi poram ngimsa haju kapor kaper mo ki ngai hakini ki tinget sni mo iwan principal secretary jongka health syapok PEC ki hadisham nakhamdan ki bawan bisik yang ni hendrai hakini ki tinget snem tinget benai ki pun bahagi bawan jungwa yang ni syapok PEC takabakiwan ki wan haru ya ki development tinget concern mo ki ini isa principal secretary jong ni badai sampat kumar mo ide iba ilong concern bahati ya kini ki ilong kini ki ba arnet mah ilong caring bahai ilong concern bahai kini ki ilong kini ki ba arnet ka ching anut na kalian sung ka senjuk ban yo iya ki khun samla ki baron hapo ka dong ka than ki chungi kham tam hapo sung ka ka borda ngala kemen ha ka bung i ki ching le kai sung pi don si sang ka mensim ka ba ka mensim i sport kecil ekai jumpi kalong kami tenang ingin up saya ke final sibit mana bacop desnu haban di bacop ru kinang kemen di bomla ban poi si kecil cop ru pinang persiang ia ketong dengan it balang ba kecil mi jumpi syafran ila persiang hati saya senam ki beradan Banlumi ki samla chung ki borda chung ka thain borda hi bro koi bro khat pra tali snong ban penlong ban pen i ke chilong ka wei ke chilong ranti ke chilong tali chung ki samla ha po ka thain borda kan mau ila khot i tawai ke chilang hante ha po snong cha talong ka don na kutu chin penwit ka don na kutu ko por ka ba dang don kan ka huri hura ha po kun thain borda ka don kutu chin penwit na kalian di polis asam ilapan sangat enok. Kami ketika sin ke baar kami persiang kementang ini bukan program kelari program ke job. Dan kemudian banaka ingin kan om dei bat kesin ke bakat du ong kwa ban ong ya pri kum ki samla ki badai ki real sport. Kami kesin ke bakat du na kalian sin kum ka sencuk inang persiang ban pelong ya ki program ki per ki senam ki banwan kerpan dia pi ba finishim banta bat ba fin ailem ya ki kersian na ke banta cungi ka sencuk ki rong ba senong ki badon hapo sum kenika bordar area lem ka ambulance ngimla bangkit ya ki nong pang hamtam nga kumba nga trei ha ka siji HA banyarap lang na ka banta i esya hapo senong jingi bunsir ngisam jenjar ki kali ban penpoi ya kilong kemi kiba kapun teng habangi wat da ki kali tamai kalong ke bajenjar ki namarba kat pengin dayo ki kali kalong kemi kala ban khai ikon esteng lanti te blesibun na bentakan ne kajing jong pi ka balance kebalik se ngenla ban pendankan ya ka hakipor ki babiang dan rei pelakoi penyerap ban no siang na kebenta jong itu kena Ijami napo ne napo siang subuda bat kunjuru sibun ni ikam mapilale na kebenta kane kengria kejami katu kakis belajar per rupila trei stom pilawan daga kemat kejongpi benya ya rablang ben ya kersan lang ben ya nok tilang bat ipat kijongi kibai kendo ya kene kejinge bat sibun ngamla ben nyau kurteng ya ki kam ki bahag kejongpi tam hadu kene kesmi ke bamenta lemba kejingelam lenti kejongpi nilayo ya kene ka ambulans apo kene kadong kathan kejonggi kabangi nila yakut kene kor ba ada ka ambulans na benta ka senjuk di rong basnong jong ka bodar irian.